The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksao point riulak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka core committee jongka All Meghalaya Fair Price Shop Dealers Federation kalapan manabakan don ka jelang baningko jongka seng haka khat artarik unailur arja arpan rio haka por khat way bejemen step ha State Convention Center Shillong. Hapakren hakilat patay kubor haka khat paratarik unailar arja arpan rio. Ka President jongka All Meghalaya Fair Price Shop Dealers Federation ka kong Saralin Karluki kalakot bat weria baro kinong sam kauroshan na ki district baper ban yeshim bentalang haka niga jelang kenang ban yakren yaki jing baki nong sam kau haka jalaki yakandu. Haka jing yarai lang jongka nika core committee jongka FPS Dealers All Meghalaya FPS Dealers kelarai daka core committee ban penlong yakanika FPS meet haka katarik benai September hapo State Convention Hall Shillong kani kalau kajing yawer kajing ya khatlang ya baro ki FPS dealers jongka State Meghalaya baro kawai district baper kumbang ilaya kenduk lo ki dealers baro jong ki district baper kentup ya ka Jaintia Ribhoi West Khas Hills, Garu Hills, te nyawer syakanika meeting kabanong katarik September kadeka first meet jong ki FPS dealers association te hangni banwan i chief guest idai general secretary jongka all India Federation idai Biswam Bahar Basu. Te hangni nga kerpat jor baro ya ki dealers. Hangni findawan pinsa yosno ya ka jing ya ki kinu ki problems ki ba ki dealers jongi joka State Meghalaya jongi ki kendu ki jing ki ba fair. Te hangni naka All India Federation but North East President but kinong kit kam joka North East kinwan banyadan lang hakani ka meeting ke jongi but hangni pinsa syai but pinsa sutu ba kumno bakila ban pensyai ya ka jing ya ka jing shon ja ka jing tingkho kam ka jongi ki dealers hakan ka State Meghalaya jongi bat ngasngau bahang ni kalong ka jing kerpat jur ka ba ka nisokhia na mata ki dealers baro kumbang itip ba menta ki mat hai ka jing baro ka State dealers jongi baro ka State jong Meghalaya jongi ki mat hai ka jing nata ka daw kani kadeka kabu yaki ki dealers baro ba pinnom pensap ya kani ka kabu ba pinwan shini ka meeting ka bangin pelong hani ka katarik September arhajak akmriu hakapor kharui beji hangni hapo State Convention Hall Meghalaya Shillong ka jing ilai kalong ka ba hakmat ningkong ka kumba ilai hakan news umtumo hakakatsan tarik June kabayade shwa ya ka subsidy katari ko ka jing ka baningkong ki ba saput hang hentai kaba ar de kelong kaba yade regarding kabayade ki KYC dan baki KYC ki bang le KYC ki dan baki ki dealers ki sya suspend no kum hari boy district ikum ngani ngi dan ka sya dum mo ngi tip tenre lengba kini ki jing ki ba ki tingkhu nila ban ra ha ka meeting bangin ya share bangin ya tai ka kila ban sol nakaliang jongka All India Federation bikin ashu ya kejing syai halor kejing jongi ki dealers undi tanga state jongi bat ka All India ki mat ala kejing te nata sipun ki ru kumanta ki den ki dealers ki ba phone ya keleng ki districts fair even Shagaru Hills ki dang phone ya yong ba like kumanta ni ken ki post machine ni tap kumbashi spangut ki beneficiaries ngai ukha upai kumto 40 quintal tabo no kumba proper pocket te kamot pasa siya ja ukha siya don kata ko ikalu je ki dealers
kebangi ngimat ki phone yang phone call de nangka shibun ki ba kebaki dilas isham jike shisha haduk menta keba isosen shisha ngale senong kendong keleng-keleng kimat adu kimat ba kim tip ya mo ya sedang kaput kinong tip ndre lang ba ka jing pensya ke jongi lang ba ka ni ka lada ki wana ka ni ka meeting pada kan long ka jing shy ka ba shy ba di ba ka jing yo jing to yaki by September kila apply du by September tambang tip ya kata long let's say mo masih yo jing tip ya kata adu September de kupta shisha ngaya ro ka government ka al kha ba pha ngaya ro long like ai u khau dan kapot ai khau grid ni du khau like grid ni dan kapot yo common rice dia kata ngaya ro ka government syaka kan le bha palat ya ni kinong bob kha kata de ka point na baru ki district ni ada question ni kali even man hakani ada one Delhi ni don meeting hati for Delhi regarding by the all India Federation dengan question ya secretary untuk ngapa idon ki district jongi baki suspension ini ba suspension for River district lai banai suspend bang le KYC tingi kwa no ka jinshay na ka state government ka don ka no ka notification bakin ai shi dealers ba any dealers ki bamle ya ka KYC ka bot ken suspend dia kata ngam yo jing thok ngam yo jing tip ni kwa ka government kan percaya ni lani ka government badan belum kan percaya ni mo kan ai ka no ka notification like kumna ka central government ngim yo jing shay menta ya ba kali yo secretary jongi chako ka all India ru kata on you it depends on the states only kamu ni hak kali ka states ya ada mentang impat syai kata ndre ka ba menta ka ba long ningkong du ka ba kimat je ka ba di River district ka ba susun ba syak suspend dan lai benai syak suspend kata kimat je long kalau according pada ka jing penyak jeki ngimla ban batai kata ken ba sakwa ban ya keren long kalau kata ka ju hi ka deka ayo mo menta kumbong no ini ki bamle KYC nyak nganam la ban juga kata ukha hai setengah patip mo tabakan cintip na ko ribhai te ki bamle KYC ni kimyo shuka River district hanga menta mo kamdon kata kan no kamdon disha ki dilas nei nanya frupi ka deka it's a lots of benefit na ka central government so I the best denre ngakwa ba kumbanomik match for all India Federation every meetings ngaten denre ngawra yang takajing halang na ta kidilas kinyo kajing mentoy kamtam sinong gendong no gendong mo jaintia garu even garu hilas mananali ki yang aba even ya ka transportation kiyo kan spa kiyo san spa dengan confused na marbali ka subsidi kumbaga ai ka central government ai the best she's part proposing ka she kuntel kata ngecitip jangan she kuntel tu sibuk lada kiyo aku kuntel tu into klami kata tingkah de long every 3 months lani ki she banai she into which is part into aku kuntel klami ka jinghen ngabatai ki dilas jongi mo sinong kendong si jentia si garu hills nakani ngabatai ki mau sukhen be she's part proposing ka into by 20 kuntel yo klami pila ban le po department kelia ti ong pek di ban yo kata marteng ke department kam clear kam pensya ye ki dilas inyang ye ki dilas ani tu ngala di dilas hoi aku lak sam tang tembak su le inyang ye ki dilas tak pun gajing tip ka jangki ka phone call kawan the whole states of Meghalaya natara kadao hakani ka meeting na po all India Federation ki ong wanra ya ka jing jong ka state of Meghalaya nang ba ki yo pat solve ya ka problems jong ki dilas ani state Meghalaya ngaya wer na takada haka khat after September pindayawan pindayashim kia knang kapor thik ibo specific kharwei beje thik knang ba kanam pam ya kapor marmo kinong kendong kapit hai galeng na banta ka diga jingwan ku chuki ka meeting po shimong kata ka diga jing so ko jong ngam kete tang khao ti kiwi nginom la ngala raise up ya kan dengan question for all India Federation yang tadi Delhi balong impat la ban no ban ai ka answer kata ki kawai kalau ka jing stinky beneficiaries mo menta ki torture you dilas da hapat pan tiap ke KYC eu dilas una pressure kan no una kan pressure lesi mo namar mi isha ki sting ki jongi sha ki depan kia ya kan ni kalau ka benefit jo ki beneficiaries lada kile ka KYC kalau bujing mentua ki tade away teman ta bare manong suspend ki dilas ada long hanga ki masuk kam ha Hey, up! रुको
Shwa ba finchet da kejuk si kejuk ko umpiang balap pendon kam. Ap shwa namar kaneka kata ya kakot kakya jong fi pat kamariang rukum jo. Da ka bashet da kaneka umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpiang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamariang rukan ktasyo. Iperti yang tau ke Iwan. Em ko wi ko prom kwa okhanai phi. Ivanไปคอนแรมกว่าไรสกุลมั้งคนตอนฉันแน่พลังนี่ทำเป็นบทเองกินหลักพา Bon sen ki brum juk kli pha ki yang tang ki khmat phom chna yi yo pyo dai กองอีวันอ่องเราเองก็เป็นผู้สูงยากรำมอต่อระบุนรายกรำเต็มเอเจอร์ดีพี่ก็กองนั่นน่ะอยากคิดวิวงานนี่นะมาแม่คิดวิ่งมาวันนี้ทำมันแอมยาวฮะ แม่สเตลงามสร้างเกี่ยวแบบเก่า Tapi ni pergi yang pergi ke kuat ulai ni training ke boleh benai ni mata bawa cina bawa sains suruh. Ngaku ai amalai. Tang hikai ni suruh ya gini perlok dewa hikai gua nongkong daga sampel desain gua ar dah hikai desain mana je dia kan ya sampel desain. Gini ke cek tu ram sorkar mah. Kam pada teranga la do mesin dia skeda kam kwa